Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kinong hikai ad hoc kila syapan kinria no nakajaka yaki jongki kebadan hakmat secretariat bat ki board district kila ajaka yaki ha parking lot ha additional secretariat kajing yaki kabaklem sange jongki nong hikai ad hoc menta kala yait south ni kinti habaya keren bat unong aiktin jong ko fastom ubabu mebon lingdo ula ong bakila shim ya karai ban kinria no kadai hadin kajinyalang bat ka deputy commissioner ke East Khasi Hills ke kong Isa Wanda lalu kabala khot yaki menhenin kasni banyak keren uli yatho baka DC kala pentip syaki baka jaka kabadan hakmat ke secretariat kadai kabala penjari section 144 CRPC bat ladakim kinria kala aruban poisha ke mukadduma ni ka suo moto case ubabu mebon ulaong baka jingken ria jong ginong hikai kamdai setia baki ting ye ka jingsha ai case henry kadai na mar baki ngotho bala da poi mukot duma kan kta ye ka jingdawa jongki kabala ban poi sho uput baki nam yo shu ye ka ai ka baki dawa shushu ulayat ho balingba ka jing yakran bat ka DC kala pelila yaki bakin yakendo mentakasngi ka shiterik ubnai naitung arajar arpuar ya sembut menteri rangba ka jilla uba Preston Tensong ha ka bay day bat ka jingmi jungi na tiga jaka asani kalong ba menen min miet ha ka po shpo buje shpo stangi to te ngira yo ya ta ka jikot nai deputy commissioner di Wanda lalu bangin late ban kendu hati ha office jungi te ngi ladon meeting bat ka por shpo stang miet ya ha ka meeting bang dan bat te lapen suku ingi ila batai ingi spang ta ka 144 CRPC keba la impus ni hakmat jong sekretariat yo ni la tep ba ni hakmat sekretariat kila impus ka 144 CRPC ndai ngila persyang yaki noi kai ru bangin perkria nang tai tam bagi noi kai ki khamte ban perkria ye kumta menen haba ngakran bat ong ba lada kami kanu ka jingkulma jingrihura nek niam tai ni mendangi la ya mila ebun ba te lada kami ke ne niam tai kila ban ada ka kes telada ka kes kala banyat sumuto mo dia ba ka kes kaya sumuto against ndi yang ndi yano ndi against the association he against the ad hoc teachers of Meghalaya te ka mumut ba kadandu ka jingma ba ya kata enhancement ka bangilapan la bancha stall dia kata ngilai ibha kumbaja hakikat tu bani ki ba damja ha ka ba ki kipus ki belami mo kelasya stolen haka high court de ngilai iru ba ya kata ka after effects jong kata ka jingsha stall ha kita kipul jong kita kipus hadian jong kata ka sumut kelasya de kumta ngi kumkinoi ka ya hok ngila syang bangila perkhat ba kan bhai ngi bangin kongo ya ka district administration ru bat namar ka dan kami ba ngi buram ba yang pembangi ong baki pulit ka district administration hadu menta kala trailang bangi kila pet ya ka bha kamiat jungi bat kumta ngiru ngi haban buram kaliang iki ngim ko bangen dan kanu kata ka jing ngi ki ka jing ai namar mangi kino hikai ka jing temu jungi bangin wan bangin ya syong ya dengan stage ni test kalau nakadaw bangin yo ya kata enhancement omday bangin penmi ya kanu ka jing keluar tani omday bangin diskusi you know di kumta ha ka ba ya dai ba kata ka kes de ngimdai mengitieng ya ka kes hendang ngitieng ba yo kata ka jing let's say kata ka jing pen jubor jungi habang ilatip bagi dan kumita kita ki anti kendon kala ba kan kita susu pen ban ini ya ka ai ka ba ngilada don baru de kumta da ka ba ngashim ya kata ka rai om tamarwe ndai ba kini ki nang kai barohi ngila ya kot lang ya kata ka ya kot jingmot lang bangin ya wan bangin ya syong ni ya kini ka jaka ba la ai da ka district administration dia kumbapi yang ni adian jengi ngila don ni terpal ya dia ni terpal ni la sponsor da KSU untuk terpalan tu sponsor da KHYC dia terpal ante adian la sponsor da KHNYF dan kabam kadi bela sponsor da kibabuan bagi kenhon menem step kelawan kena kenhon jong kinongnya taksi lawan iba dispersing mentagi lawan segi asya di ka compare ni syong ni ning syong tai ndai ka
ki beriau ki balawan bagen ya sengulam ki lalong sibun lu kata-kata bat ngila sengu melung ndai bang sengu kuman ngi sengu melung ya kata ka jing iet ya kata ka jing sengulam jung ki beriau na benta jungi dia kumta ka jing ele jungi hi kembali ong kampat kut di habang ya syong kata meeting menen rubai deputy commissioner ni ong ba ni ngin ki nang tai tambah ke kata ka ba ni pada ngin yo na in return ya ngin mi nang tai bangin wancin ya ti ong ba na ka office jung DC kila felicitate ru ba ngin ya kendu ba deputy chief minister ba president insong mentara sini de kumta bangi pe du ya to jing ekran last time bangi ekran ba Lakman Lemboy education minister ni ong I ba hadang ekran ba ka sarkar ni kwa bi bangi yo bino da notification ne order ya ba mentang yo ya kata ka lat bangi ekran ba deputy commissioner teng ikermen ba nginyo no ya kata notification ne order ka ba ngilak kani ketika asni ke pasau jong ka ding syang ni hani bangi ya protes ni kemarin cukup kenal ni protes nadu bat sni bat met bat kata ka jing protes jungi kelas dang nadu ka sni baar bat kanang ye beteng adu kata dia harap bayar di bat kata mo kitu kino hikai setiru ki badan catura ki kino hikai ad hoc ni bat kitu kino hikai catura ru ki buat ya kajing penyat jong ni kino hikai ad hoc na sni kunju dia apa menen menteri dang ba ule jengok stesa turai gitu kino hikai setiru ibu bet ya kata ka juri ke jingkeli ka bang ibu mengi ba lanu inyo no ya kata ka enhancement ba hadu kan no kan simpor kata ka enhancement te mengi ba chethi ini kaju kawai ka kanhun bat ngikeli kaju ka jingkeli namar ba makiru kideki no hikai adho kunju te compare ba ukon rat sangma ule kundu ya kino hikai sathil ne ni ukundu kino hikai shani kajing mot kali kaju bat kajing tumuru kali kaju